turabasuhuje inshuti mukurikiye Sincere Adult Official channel yanyu bagezeho amakuru hirya no hino agezweho harimo n'ayavuzwe n'ijwi rya Amerika. Kana subscribe, like, share ukomeze kuryoherwa n'amakuru. Rwanda Jacques Muhire wari umaze imyaka igera kuri 30 aburanye n'umuryango we bahujwe ku mugaragaro ku gicamunsi cyo kuri iki cyumweru. Ijwi rya Amerika yari hari. Abaganga b'abarundi bakorera hanze bafite umugambi wo gutangira kwigisha abaforomo mu Burundi bakoresheje ikoranabuhanga. Bashaka no gutanga ku mavideo tumanze kugira video ushobora gufasha umuforomo ahari akayingiriza akayisoma akavuga ati ikicigwa ndagitahuye. Mu minsi iri imbere kubona afata umwanya tukabona koranya n'abo bantu n'abo baganga abantu bose bakora mu bisata byo kwa muganga. Muganga Nathalie Nyamoya akorera mu mujyi wa Montreal muri Canada. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imirwano hagati y'inyeshyamba za Red Tabara n'igisirikare cy'u Burundi yatumye abaturage babarirwa mu bihumbi bava mu byabo. Ikaze mu kiganiro Iwanyu mu Ntara. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, ndi kumwe na Geoffrey Mutagoma. Ubutegetsi bwo muri Taiwan buravuga ko Ubushinwa bwohereje indege z'intambara zirimo izitagira abapilote mu bikorwa by'irondo ryo kugenzura icyo kirwa mu rwego rwo kwitegura igihe icyo ari cyo cyose ko hashobora kurota intambara. Ibyo biraba mu gihe Ubushinwa bwamaganye icyemezo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyo kugurisha intwaro ikirwa cya Taiwan. Kuwa gatanu, Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yemeje kugurisha intwaro zifite agaciro ka miliyari 2 z'amadolari y'Amerika muri Taiwan. Muri izo ntwaro harimo misile zirasirwa ku butaka zigamije intego ziri mu kirere na za radari zigenzura ikirere. Hategerejwe ko inteko ishinga amategeko ya Amerika ibyemeza mbere y'uko Taiwan ibona izo ntwaro. Minisiteri y'Ingabo ya Taiwan yatangaje ko kuri iki cyumweru yabonye indege z'intambara z'Ubushinwa zigera kuri 19 zirimo n'izitagira abapilote zazengurukaga icyo kirwa mu gihe cy'amasaha 4, mu gihe ku rundi ruhande amato y'intambara yararekereje. N'ubwa gatatu Minisiteri y'Ingabo ya Taiwan yemeza ko ingabo z'Ubushinwa ziri mu bikorwa nk'ibyo. Washington, Ijwi rya Amerika. Igitero Israel iheruka kugaba kuri Iran cyangije ibikorwa remezo mu bigo bibiri bya gisirikare biri ahantu habiri hari haragizwe ibanga mu majyepfo ashyira uburasirazuba bw'umurwa mukuru Tehran. Ibi byerekanwa n'amafoto yafashwe n'ibyogajuru yagenzuwe kuri iki cyumweru n'ibiro ntaramakuru by'Abanyamerika Associated Press. Ahambere hagabwe igitero mu minsi ishize impuguke zatangaje ko hakorerwaga ibijyanye no guca intwaro za nucleaire, naho aha kabiri Iran hacururaga ibitwaro bya kirimbuzi. Zimwe mu nyubako zangiritse ziri mu kigo cya gisirikare cya Parshin, aho ikigo mpuzamahanga gishinzwe kugenzura iby'imikoreshereze ya nucleaire gikeka ko mu gihe cyashize Iran yaba yarahakoreraga igerageza ku bintu biturika ku rwego rwo hejuru bishobora gukoreshwa mu ntwaro za nucleaire. Ahandi Israel yagabye igitero ni hafi y'ikigo cya gisirikare cya Kojir, aho abahanga bavuga ko Iran hafite umuyoboro unyura mu kuzimu ikagera ahantu icurura ibisasu bya misile. Kugeza ubu Iran ntiyemera ko Israel yangije ibikorwa byayo muri ibyo bigo byombi, nubwo kuwa gatandatu yari yavuze ko ibitero bya Israel byabereye aho hantu byahitanye abaturage 4. Igisirikare cya Israel n'intumwa z'umuryango w'abibumbye ziri muri Iran ntibabonetse ngo bagire icyo babivugaho, ariko umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei yavuze ko igitero Israel yagabye kuri Iran kidakwiriye gukabirizwa cyangwa gukerenswa. Gusa ntiyavuze ko izihimura kuri Israel. Minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu we yavuze ko ibitero bya Israel byashegeshe Iran kandi byageze ku ntego byari bigamije. Abategetsi bo muri Palestine batangaje ko ibitero Israel yagabye mu majyaruguru ya Gaza byahitanye abantu 22 biganjemo abagore n'abana. Minisiteri y'Ubuzima muri Gaza iravuga ko abagore 10 n'abana 2 bari mu baguye muri icyo gitero cyagabwe mu mujyi wa Beit Lahia. Iravuga ko abagera kuri 15 bakomeretse kandi ko umubare w'abapfuye ushobora kwiyongera. Igisirikare cya Israel cyo cyavuze ko ibitero cyagabye byari bigamije abarwanyi bari bihishe mu nzu iri muri uwo mujyi wa Beit Lahia kandi cyafashe ingamba zo kwirinda gushyira ubuzima bw'abasivili mu kaga. Iki kibaye cyumweru cya gatatu Israel igaba ibitero umusubizo mu majyaruguru y'intara. Abakozi batanga imfashanyo baravuga ko ibi bitero byateye akaga gakomeye abahatuye. Ahandi abaganga bo ku ruhande rwa Israel batangaje ko mu mujyi wa Tel Aviv igikamyo cyinjiye aho abagenzi bategera bisi kigakomeretsa abantu 35. Urakoze Geoffrey Mutagoma. Aya makuru mushobora kandi kuyumva muciye ku rubuga rwa internet kuri wa3.radio-yacu.com no ku mbuga za YouTube, Facebook, Instagram na X. Adresse yacu ni VOA Radio Yacu.
umunyarwanda Jacques Muhire wari umaze imyaka igera kuri 30 aburanye n'umuryango we bahujwe ku mugaragaro ku gicamunsi cyo kuri iki cyumweru n'Ijwi ry'Amerika. Umuhango wabereye mu murenge wa Mayange mu karere ka Bugesera. Eric Bagiruwubusa yarahari. Umuhango wo kwakira Jacques Muhire watangiriye mu rusengero rwa Kiliziya Gatolika kuri paruwasi ya Mayange mu Bugesera. Padiri abanza kumuha umugisha mbere yo kwerekeza kwa mushiki we. Ni wowe soko y'ubuzima kandi wowe uwavutse wese abari mu biganza byawe. Ndagushimira uko warinze uyu mwana Muhire. Kandi kwa mushiki wa Muhire ni mu mudugudu wa Taba, naho kwa Muhire ni mu mudugudu wa Kiruhura, bombi mu kagari ka Kagenge i Mayange mu Bugesera. Kwa Sylvia Ingabire ariwe mushiki wa Muhire twasanze imbaga yakubise yuzuye. Muhire yakirijwe amashyi n'impundu. Reka rero twakira abashyitsi n'amashyi menshi bayobowe na Harerimana Bosco. Mu rugo kwa mushiki wa Muhire kubera imbaga yabaje kumwakira kubona aho wakandagira byari ihurizo. Kwa mushiki we basengera mu idini ry'Abadiventisti b'umunsi wa karindwi. Bafashe umwanya uhagije bamuhimbira indirimbo zakunze kuzamura amarangamutima y'imbaga yari hateraniye. Hashize imyaka myinshi imitima yacishavuye, twibuka umuvandimwe wacu twatandukanijwe n'amage, uwabuze ari umwana muto tumugarure wari umugabo. Ushime iyo Mana ikoze ibintu. Muri izo ndirimbo kandi harimo n'iyibumbatiye insanganyamatsiko ku kiganiro Agasaro kaburaga cyamurisanga. Muri ibi birori kuri Muhire wari umaze imyaka 30 yaraburanye n'umuryango byamurenze. Byari bigoye kugira icyo avuga mu ruhame kubera amarira y'ibyishimo. Kuri uyu munota no kuri saha n'ibyishimo gusa muri nge, kuko umutima wakingurutse kandi n'uri hano wese arabibona ko ari bineza neza. Bishingiye kuba nahuye na mushiki wanjye Sylvia, umuntu wamaze imyaka 30 mutabonana, kongera guhura ni ibyishimo gusa. Ibi neza ku bw'ibi birori no kuri mushiki wa Muhire Ingabire byaruko. Kuri uyu munota w'ibirori bikomeye byo kwakira umuvandimwe wanjye Muhire Jacques, umwe wenyine mfite kuri iyi si, umutima wanjye ufite ibyishimo utabasha kumva, kuko nawe urabizi kubaho uri umwe uri nyakamwe. Sinkiri nyakamwe, ndavuga nti musaza wanjye nkamuhamagara kenshi kuri telefone nkumva umutima wanjye wararuhutse cyane. Uyu munsi rero byabaye akarusho kuko nabambazaga ngo Muhire waramubonye, bamubonye ku mugaragaro. Isuma Yirimbi Hariyimana ni umugabo wa Ingabire. Umva uko yakiriye kuba abonye muramu watarazi ko akiriho. Kuba uyu munsi abana babona nyirarume bumvise ko ahari, ibyishimo byabaye byinshi. Ubu rero kuba mfite muramu wanjye nanjye nagenda nkicarana nawe tukavuga byinshi, kuko hari amabanga abantu benshi badakunda kuvugana, ariko kwicarana nawe tukajya inama tukubaka umuryango biranejeje cyane. Muhire na Ingabire nyuma yo guhuzwa n'ikiganiro Agasaro kaburaga hari icyo babwira abandi bataragira amahirwe yo kubona abavandimwe babo. Abantu bose babasha gukurikira radiyo Ijwi ry'Amerika mu kiganiro Agasaro nibafungure kenshi, ahubwo bumva amakuru, bahanahana amakuru, ko hari abantu barangisha abantu amakuru ntagende neza bakabataziyumvisha, ko ugasanga babumvishe babazi. Ni ukuri nibabwirane, bahabeho komunikasiyo kugira ngo abarangisha batabashe guta babona imiryango yabo bitabye se batabashe kuyumva, bagende barangirana, kuko uko biri kose nta muntu kuri isi udafite uwe. Icyo nabwira abakurikira radiyo Ijwi ry'Amerika mu Gasaro kaburaga, kiriya kiganiro nk'uko nabivuze ubushize, nabonye ari nk'umugambi w'Imana wo guhuza abantu bagiye baburana n'ababo. Kiriya kiganiro bagikurikirane cyane rero, ntabwo ari ibintu byo gupapira, ahubwo biragaragara ko ari ibintu bya nyabyo. Umusaza Epimake Musabyimana wareze Muhire kuva mu 1997 amukuye mu kigo cy'imfubyi, yasabye imbaga yaraho kurushaho kwimika urukundo. Nakoze ibyo nshobora, Imana yanshoboje bavandimwe, n'ubu nzakomeza mbikora igihe cyose nzaba ngihumeka. Namwe nabasabira kugira ngo tuzagira ikintu cy'urukundo. Uwo ari we wese agira urukundo, akunda Imana, akunde na mugenzi we. Kuba ari bitabiriye kwakira Muhire mu muryango nabi byishimo byari byose. Nongeye gushimishwa n'uyu mwana wari warabuze mu myaka 35 ni myinshi. Mu by'ukuri turishimye cyane. Twese twaje kubera icyizere, twizeye ko Imana yabakoresha mukabona abandi bantu n'abataraboneka bazaboneka.
utazaboneka ntituzamubabaza ku rwacu uruhande nk'abaturage. Iyi radiyo turasaba kugira ngo abakozi bayo Uwiteka bazabaho ubugingo buhoraho, kandi natwe n'abantu bacu twaburanye tugire imyiteguro, abakiriho bitegure kugaruka kwa Kristo turi bugufi. Muhire ari mu bantu bagera kuri 68 Ijwi rya Amerika imaze guhuza n'imiryango yabo nyuma y'imyaka 3 itangije ikiganiro Agasaro Kaburaga, umwihariko wa Murisanga. Muri uyu muhango wo guhuza Muhire n'abavandimwe, ikijisho ry'umunyamakuru ridasigana n'amatwi ye byasigaranye, byumvikana ko hakiri abatari bake bakinyotewe no kubona babo batandukanye kurwa amateka asharira u Rwanda rwanyuzemo. Nk'abatuye Imayange batubwiraga ko ababo baburaniye mu mashyamba ya Kongo, gusa bari cyafite icyizere cyo kwakirwa mu kiganiro Agasaro Kaburaga no kubona babo. Wagira Ijwi rya Amerika mu Bugesera mu Burasirazuba bw'u Rwanda. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abaturage babarirwa mu bihumbi bo muri teritwari ya Mwenga mu ntara Kivu y'Epfo barimo guhunga intambara ikomeye iri hagati y'inyeshyamba za Red Tabara n'igisirikare cy'u Burundi. Inkuru irambuye Vedaste Ngabo. Ubuyobozi bwa societe civile mu mikenge yo muri sekiteri y'Itombwe butangaza yuko abaturage bo mu mihana ya Malanda, Ngumiyano, Kabelukwa, Ibakilo na Rubombeko, Acika ndetse na Ilambo bahunze imigwano. Bamwe muri bo bahungiye mu mashyamba y'Itombwe ari za Kitibingi, abandi za Kitope n'abandi berekeza za Kipupu. Etabu wa Loje ari mu bagize societe civile mu sekiteri y'Itombwe. Hali ni ya utata, usalama ni mdogo sana katika raia. Umwuka ntumeze neza, hari umutekano muke mu baturage. Urabizi ko mu mashyamba y'Itombwe nta gisirikare cya FARDC ndetse n'igipolisi cyahabaga. Red Tabara yageze aho igora abaturage. Abaturage bumvise imigwano bahunga mu buryo butandukanye. Abantu bamwe ntituzi aho bari, abana n'abagore bari kunyagirirwa mu mashyamba muri iyi mvura. Aha muri grupe Mabasi Munyaka n'Abashimwenda habera intambara. Twagerageje kuvugisha impande ziri kugwana, ariko iyaba Red Tabara cyangwa igisirikare cy'u Burundi ndetse na Mayimayi ntibyadukundira kubera imirongo ya telefoni yawe idakunze kuboneka. Gusa mu itangazo inyeshyamba z'abarundi za Red Tabara zashize hanze kuri uyu wa gatandatu, Ijwi rya Amerika rifitiye kopi rivuga yuko bamaze icyumweru mu migwano n'igisirikare cy'u Burundi na Mayimayi ahitwa Ngumiyano, Kabelukwa na Ibakiro muri sekiteri y'Itombwe. Izi nyeshyamba kandi zivuga yuko muri iyo migwano zishe abasirikare b'abarundi nabo bafatikanyije 45 zikomeretsa abandi 32. Umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi Gaspard Baratuza ku rubuga rwe rwa X yagize icyo avuga kuri iri tangazo rya Red Tabara. Yagize ati Red Tabara yatakaje imbaraga nyuma yo gutakaza cyane muri iyi ntambara. Yihutuye gusohora itangazo ryo kwihoza rivuga imibare y'abandi aho kuvuga imibare yo ku ruhande rwayo. Iri tangazo rya Red Tabara intego yayo ni ugushaka kwiremesha ndetse no kurondera abiresha ngo bayijemo aho kugandarira abo yabuze. Bamwe mu bakurikiranira hafi iyi migwano y'ingabo z'u Burundi n'inyeshyamba za Red Tabara kuva mu mwaka wa 2018 bemeza yuko inyeshyamba za Red Tabara zigenda zitakaza ibyinshi mu bice zagenzuraga. Nyuma yaho zimwe muri za Mayimayi bakoranaga ziyivuyemo. Dr Delphin Tanyomo ni umwarimu muri kaminuza akaba n'umushakashatsi ku bibazo by'intambara muri Kongo. Uburyo umuntu yakumva intambara igisada cy'u Burundi ubu ngubu kirwana na Red Tabara, ubusanzwe umuntu yabyumva ko ari uko Red Tabara igaragara nk'ishobora guteza umutekano mukeya ku Burundi, ariko kandi umuntu agiye no kubireba urebye uburyo yagiye irwanwa mbere hose ushobora kubona ko harimo n'ikintu cy'uko wenda ibibazo biri regional ubu nyine uko intambara iteye mu karere ubu nyine nabyo bifitemo uruhare mu mpamvu zo kuyirwanya. Ku cya kabiri warumbajije, ndakeka ko uburyo akarere kameze ubu nyine gashobora gutuma umuntu atekereza uko Red Tabara yazaba imeze ejo. Ishobora kutazagira imbaraga nyinshi kubera ko hari ibintu byinshi bigenda biyihindukiraho, birimo kimwe cy'uko amagurupe bakoranaga harimo za Mayimayi menshi atangiye kubareka. Bikaba biterwa n'uko hari ibintu byinshi byahindutse mu karere ugereranyije n'uko bazaga bakorana mu myaka yo guhera 2017. Mu gihe mu mashamba y'Itombwe hari intambara, mu Mukenke naho muri sekiteri y'Itombwe hari amaze imyaka 2 hari amahoro. Abaturage batuye bangayikishijwe n'uburyo umwuka wo gusahura amatungo wongeye kuvuka. Hari umutekano kabisa kuko abantu bose bari bamaze kwiyumva, umuntu yagenda guko yumva, inka zagenda guko zishaka, ariko haba akabazo ko hagati ya Kamombo na Gipupu. Inka zikava mu Kamombo zikinjira mu Gipupu, bazikurikirana hakaboneka zimwe izindi ntiziboneka. Ibyo biruhiye kuzara ibi bibazo byo kunyaga nyine inka za umuturage w'Itombwe utagira umwunge utagira ibindi. Ndasaba igisirikare cy'u Burundi
ndasaba igisirikare cya kongo bicarire iryo jambo barebe umuzima urawayo. Kuva mu kwezi kwa munani k'uyu mwaka ingabo z'Uburundi zifatikanyije na Maimai ya Kutumba zirukanye Red Tabara mu burindiro yari ifite Rugezi na Kabanja ho muri sekiteri ya Nganja ihungira muri sekiteri ya Itombwe iri muri teritwari ya Mwenga. Veda Sengabo, Ijwi rya Amerika, Uvira. mukomeje kumva radiyo y'Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. nayo babwiraga mu ngingo nkuru, abaganga b'abarundi bakorera hanze bafite umugambi wo gutangira kwigisha abaforomo bo mu Burundi bakoresheje ikoranabuhanga. Abagize icyo gitekerezo bavuga ko igihe nikigera bashobora no kuzajya bafasha mu kuvura. Muganga Nathalie Nyamoya akorera mu mujyi wa Montreal muri Canada, aho yita ku bagore batwite n'abana bataragera ku myaka 2. Navuganye nawe ambwira uko bagize icyo gitekerezo. Icyumviro cyavuye mu Barundi bamaze iminsi bagaragaza gufasha igihugu cyabo aho baherereye hose. Hari abagerageje guhura nanje bazi kuko ndi muganga, turaganira ku cyumviro cyo gushobora gufasha naho utari Bujumbura, naho utari Burundi, naho utari mu kirere cya hafi. Bisigura ko umuntu wese yoba ari umuganga ashobora guterera atarinze gufata indege kuko bigwa menshi canke agatabara bene igihugu muri rusange. Rero cyumvira n'umusa cy'icyumviro cyiza cyane, kirashe kandi gishoboka, gishobora gutangura buhoro buhoro kikanagwira kandi kigafasha benshi. None muzabikora mute? Abaganga muzabigisha mute? Muzakoresha ubuhe buryo? Ni icyumviro kiko kiratangura, ntituko turavuga ko tumaze gutera imbere, ariko icyumviro cyacu niko dutangura dushaka gufasha nk'abaforomo. Dufate nk'igisata cy'abaforoma bashobora kuba ari nka ruguru, bashobora kuba bafite nk'ibibazo cyenakoreye nko kwa muganga, gutora ikibazo cy'umugore afise imbanyi, mbega yagize ingorane zihe, kubera iki yagize ibibazo, none tumurungike muri kwa muganga hari abaspecialiste, ariko tugashaka kubafasha kugira amadiagnostic arashe. Ntiturinde kurindiriza umwanya munini umurwayi arembye canke ngo gutunguke umurwayi bidakenewe ko yogenda. Rero twe icyo twashatse gukora ni gutanga kwigisha, kubanza ukanigisha n'umuforomo ukamufasha. Twashaka no gutanga ku mavideo, hari amavideo tumanze kugira ivideo ishobora gufasha umuforomo ahari akayumviriza akayisoma akavuga ati ikicigwa ndagitahuye. Mu yindi minsi iri imbere twonafata n'umwanya twonakoranya n'abo bantu n'abo baganga, abantu bose bakora mu bisata byo kwa muganga, umuspecialiste muri domene yiwe agashobora kubafasha biciye muri internet. None iyo gahunda bayivuganyeho na leta y'u Burundi? Hari icyo Minisiteri y'Ubuzima izabibafashamo? Ubu ntituratera imbere gushikiye kuko ubarije ikibazo cyiza cyane. Ntidushobora gufura abaganga tutigeze tuvugana n'igihugu, tutigeze tuvugana n'abari mu gihugu. Iki cya mbere na mbere ho ni kubanza guhura n'abaganga bari hanze kugira dushobore kumvikana neza ikintu dushobora gukora. Hama turafise n'imigambi yo kuvugana n'abakora mu bisata by'ubuganga bari Bujumbura, bari mu Burundi, kugira dushobore gukorana neza kuko ntidushaka kubatera. Burya umuntu ariko arakora hanze akumva ubundi umuntu araje kumufasha atigeze atahura nyine byagenze bisa nabi. Rero turiko turagerageza gukora mu nzego zose, dushaka gukora n'abaganga, tugashaka gukora n'abanyagihugu, tugashaka gukora n'abaforoma, ariko tugashaka gukorana n'inzego z'igihugu, Minisiteri ya Sante, ya Education, n'ama-universite cyangwa n'umuntu yonashika kura akiyumvira n'ibitaro bimwe bimwe bishobora gufashwa n'umuspecialiste ashobora kuba ari hanze. Rero nibaza yuko dushaka kubikora buhoro buhoro neza kugira dufashwe neza kandi dufashe neza. None abo baforomo mushaka gutangiriraho benshi bari ruguru nk'uko mubivuga, kugira ngo mushobore gutangira kubigisha muzakenera umuyaga nkuba, amashanyarazi, muzakenera internet, kubera ko muzamukora mukoresha ikoranabuhanga. Internet muzayikura he? Umuyaga nkuba muzawukura he mu Burundi bwose? Ndibaza yuko hari ibikorwa bimaze gukorwa. Numva sinoja muri byinshi, ariko ndazi ko hariho amasantre amwe cyo twita amasantre numérique, atari iby'ubuganga gusa ariko amaze gutangura kuboneka. Bisigura yuko turakeneye amaordinateur, hari amwe dushobora twamaze kuronka. Ubu connection internet twaronse inkuru nziza yuko isigaye imeze neza kurusha imyaka iheze. Rero icyo kintu gikomeye cyane dushima
kandi twakira tuzonakoresha. Turakeneye effectivement imiyaga nkubu, ariko nk'ayo mavideo ntakeneye umwanya munini cyane wo kwigisha. Nicyo gituma dushobora gutangura kuri bito, gukora utuntu abantu bumviriza umwanya muto, bigatwara umuyaga nkuba mwinshi, ariko uko igihugu kizoza kiratera imbere nuko ko tuzoza tunanaguriza n'uburyo bwo gukorana nabo. Dr Nathalie Nyamoya, uri umupfasoni ukorana n'abapfasoni n'abana bato, kugira ngo ugire kino gitekerezo wakigize kubera ko urajwe ishinga n'ubuzima bwiza bw'abapfasoni n'abana, cyangwa se ni ubuzima bwiza bw'abarundi muri rusange? Jewe nagize ibako ryo gukora mu gisata c'abapfasoni mu maternité mu Kamenge Bujumbura, narakoze hafi imyaka 6. Narabonye yuko gukora neza ugatabara umuvyeyi, umumama, ugakiza n'umwana ari ikintu gikomeye cyane, gufasha gusa umuryango, gufasha igihugu cyose. Kandi sishatse kwitera amashurwe abagore, iyo tumaze kumererwa neza turafasha ibihugu kurusha, kuko turafite umutima uri hafi. Rero nariyumviriye nti naho navuye mu Burundi ndifuza yuko abene igihugu abo dusangiye igihugu bashobora kubenefisia, naho ntari hafi ushobora gufashwa, atari jeje nyene ariko ari n'abantu benshi. Rero ni urukundo, ndibaza ko urukundo rw'igihugu cyane ariko rwatumye kandi ruzotuma mbandanyisha. Dr Nathalie Nyamoya, wakoze cyane aka kanyuhaye ijwi ry'Amerika. Murakoze cyane namwe. Mu rubuga rw'imikino duhere mu Burundi. Etienne Ndayiragije ntakiri umutoza w'intamba mu rugamba ikipe y'u Burundi umupira w'amaguru. Bamwe mu bakurikira umupira bavuga ko kumuhindura byari byaratinze. Ni inkuru ya Desire Hatungimana. Igenekezo rya 24 za kuno kwezi n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB ryasohora itangazo rimenyesha ko batandukanye n'umumenyereza Etienne Ndayiragije yari amaze amezi 21 amenyereza umugwi serukiragihugu Burundi ntamba mu rugamba. Alexandre Muyenge harongoye FFB yamenyesheje ko impande uko ari zibiri zumvikanye ku nyungu ya bose. Iyo ngingo yafashwe inyuma y'inama yo kurabira hamwe ivyaranguye na Ndayiragije yahuje umumenyereza n'abarongoye FFB. Mu mezi 21 Etienne Ndayiragije yaramaze amenyereza umugwi w'u Burundi yakinye inkino 15 atsinda 4 anganya 3 atsindwa 8. Uwo mwimbu impande zose zasanze udashimishije basezerana gutandukana. Iyo ngingo yo gutandukana n'umumenyereza w'intamba mu rugamba yakiriwe neza n'abakunzi b'umupira w'amaguru mu Burundi nk'uko bavyiganijwe rya Amerika. Basaba FFB kuzirafata ingingo hakiri kare amazi atararenga inkombe. Jewe byarangiyoheye cyane kuko byatumye tutabonye umwe yangajwe kubera akazi kamunaniye, ahubwo habayeho kumvikanisha n'icambere. Icya kabiri, hari umwuka mubi wari utanguye kwaduka hagati y'abakinyi no mumenyereza Etienne Ndayiragije. Si nivyo gusa, no mubo bigeze kuba bakorana nabo nyene, ndavuga nko muri staff technique ababanye nawe bamwe baridoga n'icerekeranye n'akazi yaramuhaye ntabwo ari bwatanga umusaruro. Kuba yahagariswe ni kimwe mu bingorane equipe nationale yari ifise, ariko ntabwo ari jana kujana, kuko hari n'izindi mpamvu ubona ko zituma umugwi wa equipe nationale uronka umwimbu udashemeye. Turavye kumwerekeye umukoca n'ukuri bagize neza ko akinjura. Jena yakiriye neza, gusa federation ivyibutse iteba kuba yamuhinduye kuva kera. Kuravye rezita dufise si rezita nziza. Abakunzi b'intamba mu rugamba barafise ico basaba indongozi za FFB mu gikorwa co gusubiriza uwo mumenyereza. Tuko hoza nk'umumenyereza atari umurundi, atabaye atari umurundi byo bakarusha, kuko hari banavuga yuko abamenyereza baza mu guserukira igihugu usanga bahamagara bazara abakinyi kubera isano bafitanye. Ku bwanje rero haje nk'umumenyereza atari umurundi bishobora kuba byiza cyane, mugabo akacengera agahabwa umurongo nishirango y'umupira w'amaguru. Mu kwezi kwa 11 Uburundi bufise inkino zibiri z'amajonjora y'igikombe ca Afrika. Uburundi buzakira Malawi itariki 14, itariki 17 naho buzogendere Senegal. Mu kwezi kwa 12 naho mu gikombe ca CHAN gihuza imigwi inserukira bihugu y'abakinyi bakina hagati mu gihugu, Uburundi buzotana mu mitwe na Uganda itariki 20 na 27.
Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi ry'Amerika. Mu Rwanda igikorwa cyo guhiga cyafatwaga nka siporo mu gihe cyo hambere. Inkuru ya Jean Claude Munyandinda. Guhiga ni igikorwa cyo gukurikirana inyamaswa ugamije kwivutsa ubuzima. Intego ni ukwishakamo inyama zo kurya, uruhu, amenyo n'amahembe yazo. Mu bihugu bimwe na bimwe igikorwa cy'ubuhigi gifatwa nka siporo nk'izindi, cyane cyane ko gisaba imbaraga z'umubiri n'ubuhanga budasanzwe. Mu Rwanda rwo hambere guhiga wari umwe mu mikino gakondo yari yarasakaye hirya no hino mu gihugu, nk'uko habagaho kumasha, gusimbuka urukiramende, gukirana, kubuguza n'ibindi. Imbogo muri makwira no kwigiza abahungu imitwaro yejya kuraryagenda yamugora utaramboye intobowe ntukandega amaso ngo ndaje. Umwami wa mbere w'u Rwanda Gihanga Ngoma Ijana niwe watangije igikorwa cy'ubuhigi cyangwa umuhigo. Byakorwaga n'abantu b'ingeri zinyuranye kuva ku mwami nyirizina kugera ku baturage bo hasi. Mu migani n'ibitekerezo batubwira abantu bakundaga kujya guhiga ku buryo iyo bamaraga igihe batajyayo bumvaga baribwaribwa. Yarigejeje mu rugo maze bwanjye naramuhemba maze amaze kumuhenga byenga ati nanjye ndagiye ngiye guhiga imbogo. Uyu mugabo witwaga Bwenge bwa Ruhabura yari umwe mu bahigi ba Karahabutaka, gusa ibye ntabwo byarangiye neza kuko nyuma yo kujya guhiga akica inzovu akayitura nyina na Gatare, yararyohewe ajya no guhiga imbogo ariyo yamwivuganye. Undi wahitanywe n'imbogo ni Ryangombe rya Babinga wakundaga guhiga cyane aherekejwe n'impigi ze. Atambika abakosha badahanye nyamubikana umuranzi uruguma n'uruciye munsi ntamenye ikiruri imbere. Mu myaka ya kera hariho amatsinda y'abahigi yarazwi cyane twagereranya n'amakipe y'umupira w'amaguru. Muri abo bahigi bari baramamaye twavuga abarashi bo mu Gahunga, abapfukirana bo mu Bwanacyambwe n'abarindangwe bo mu Bufundu. Mu gitanda karekare imfizi y'umuhondo mu museke mu museso. Ku gihe cy'umwaduko w'abazungu mu Rwanda siporo y'ubuhigi yateye imbere kuko hatangiye kwifashishwa intwaro zikomeye zirimo n'imbunda. Umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa nawe yakundaga guhiga, dore ko yari afite urugo rw'umuhigo baruhukiragamo batahukanye inyamaswa. Gutegura umuhigo byakorwaga mu buryo twagereranya nuko bategura umukino w'umupira w'amaguru muri iki gihe. Habagaho umuhigo w'umunsi umwe n'umuhigo w'igihe kirekire. Mu muhigo w'umunsi umwe inyamaswa zabaga zigenderewe n'iza zindi zidakanganye z'indya byatsi zirimo inkwavu, isha, impongo, ingeragere n'izindi. Ku birebana n'umuhigo w'igihe kirekire abahigi bateguraga impamba n'ibindi bizabatunga muri icyo gihe, bagakenyera bagakomeza kuko babaga bagiye gushaka inyamaswa z'inkazi zirimo imbogo, ingwe, intare, urusamagwe n'izindi. Ubuvanganzo bushingiye kuri siporo y'ubuhigi bwitwa amahigi. Amahigi arimo ibyiciro bitandukanye nk'ibikabukiro n'imyasiro. Muri iki gihe guhiga inyamaswa mu Rwanda byahindutse ikizira. Usibye n'icyo gikorwa nyirizina cyo kuvumbura inyamaswa ugamije kuyica no kuyihohotera ubwabyo ntabwo byemewe. Inzego zishinzwe kurengera urusobe rw'ibinyabuzima zashyizeho amategeko akakaye atuma nta muntu n'umwe wahirahira ngo yice inyamaswa kuko ashobora kwisanga uwahigaga ari uhindutse umuhigo. Jean Claude Munyandinda, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Ni hano dusoreje aya makuru y'iwanyu mu ntara, mwakoze kudutega amatwi aho muri hose ku migabane yose y'isi. Dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani w'uyu munsi: umuhigi utabwirwa yica inyamaswa itaribwa. Umunsi mwiza, mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.